Mr. Chairman, sir, ngako abantid na iya men charge kay kata ka 60 but 40. Nakabuburom ya sungknor nang mod ki member ki barim kala tip kita kagailan mo kagailan kalami lalu ako 60 40 bomod ke 60 ka type kan kadai ya ki water related scheme lagalong ki omba bomdi ki scheme panchana bakum tater bakani ka antas ki pakadai bad ya ki bomdei moi komiti yang do bar snong yi buat bakum tater te belum pimanan ngan sa nakalian ke tempat menjonga ngan sabtha ya ki officer mat penyo ikani ka guideline mo karpen ha kan ni ngan karpa iki begenya penstop menye pulit nang ba kani ka scheme bejungi kan sakot sa mo mentang ka lajan kod kani ka financial jang 15th Finance Commission ginang koi dong aku kata udah dia ka first statement ngan karpa ba minyak pulih nakalian cakap tu nang ngan sabha ikani ki kopi kana mangin sutu nakataba kumno bangin propose ki scheme patlar dan kamro kilawan sim nak nyirap yang ki officer ka department itu. Mr. Chairman, to kejengkeli ka pakadu hi mo yo sya. Point of order shibit. Nama kani gede jengkeli ka ba lai jonga. Te nga syuko bantip na iya men charge hoy biyong ba. Ba kumno bangim tip ka 60 40. Ngitip ba ya kay ka 60 40%. Daga babulang BP. Henry fa nga syuko abantip BP ba kata ka 60 kadi kay ka 40 kadi kay la say yo ba pi tip ma pi. Ni kata ka we. Tibat sa kaway de nga ako abangan bu jengkeli AP ba kidon kini ki contractors kumbasyong no naka-consultancy ka jonga baladap yo iya ka final work order jong kani ka first installment tang bapat omla ban pentri kampat ban implement bakiyong ba 4 la ngako aban tip bale ba habakila yo iya ka final work order pa kimpat la ban trikam leban implement ni kakam but sa kawide nga ko abangan keli ada si bangayo nga dumyo so bangan keli biang haju ben di nga ko aban keli ya iya men charge mo ba piong ya to 60 40 ba pimtip tingi ngitip khamha kay ka tight scheme kay ka tight tinga ko aban tip ipi ba ha gani ka jingkeli ka bat kani ka juba ka jongpi ka reflect tang ka tight scheme kamdon ka antai hang ni tikat baka first installment jong ka tight ru la adab ban sanction ka first installment jong ka antai ru la adab ban sanction then re menta ka sang ka second installment jong ka tight scheme bat ka antai tinga ko aba ngan kli bale baka claim reflect ha kan ni juba ka jong piru abot oke tega on kata grant dari 60% waktu ini ya 40% kali kontak grant nak kita kontak grant tu ini kali jumpa mundi kita saja nak kita terter melalui membagi tip hai kali kontak grant pak kali nak kita kini tu scheme kita maha kontak mungkin sistem solar light pak kita terter dan kami dapat kata kebon kembali kira yo ya ka final work order tabakim lah tray let's say kalau don kita baklang kita kisam kita pelajar dan nak pelaj ya ka pisah kat akan dia ke web portal juga medisi operasi keempat upload keempat pedang kan di sistem tu nilak kalau komputer tu dekat daw ba mesti menala pan pencai ya ki scheme ke bakom kini